Amahoro y'Imana nshuti nawe mukunzi wa STV turaguha nikaze kandi niho tugishika dushitse ku kibuga c'indege niho tugishika tuje gukora iki tuje kwakira canke gusanga kwakira neza umu DJ akomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda yitwa ni umu DJ w'umukobwa abica bigacika murabizi yaheruka ngaha ariko kandi aragarutse ku yindi ncuro mbe aje gukora iki ni DJ Briane aje kugurura akabare gashasha canke boîte nshasha ngaha mu gihugu cy'u Burundi tubivuga ko kanini kuko bene byo nibaraturiye ko tushira habona kandi ubwabo ntibarabivuga cyane ariko nakantu kurusa ko ducishije muri nkuko mubibona ahantu rero hama hari abantu benshi hava nashikana tubimenye bituzi ko abandi banyamakuru bashika ko batarashika twahawe lift n'umuduga wa Kijaja kwa Kijaja murahazi mushaka gato nziza muca mubigenza fresh cameraman ndi muri mood twagiye none Kijaja nta contact yaduhaye umuduga tusizuku baratwiye mbe nta noti akwanza abantu bava bibaza ngo niyo wanje umuduga nane kubantu rero mutabizi aka karo niko barihirako kugira usohoke hari aka utagiye ari ukariya ntucayo ndakurahiye Ahaye nkuko mubibona twashitse mudi after mudi rero tuzi ngo bari wapi sasa ahaboro hamahatesa iminsi yose kuko rero mubibona twashitse tugomba turabagenzi bacu kugira ngo ibintu bigende fresh niyamara gusohoka tuca tubandanya ibintu byacu bama bigende fresh merci beaucoup umana natwe ibintu biragenda fresh ndagufatira Kweze ndetse tukakwakirana iteka ryinshi cyane ariko ikibazo mfite ni kimwe gusa ndashaka kumenya Briane inyuma y'igikorwa jemwo muri Blue boîte igiye gutangura kuba cyane gukora nibihe bindi bikorwa Briane aje kandi gukora ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Okay jewe nta kindi kintu cyo gukora kirenze usibye gutanga ibyishimo
je gutanga ibyishimo ku Barundi, ku Banyarwanda, ku Bakongomani, ku Batanzania, East African ndetse n'abandi bantu benshi baba bavuye mu bindi bihugu bitandukanye. So tugomba guhurira kuri New Brew. Ego ngo bambwiye ko ari impande yahahoze ngo Havana. Yeah. Okay, DJ ni Alvin Gucci kuva muri Hit Top TV ikaze cyane hano mu Burundi. Imbere ya byose nkeneye kumenya urugendo rwawe rwagenze gute? Mana yanjye it was so sweet. Naje meze neza. Hano hari urugendo rutoya cyane. Kuva mu Rwanda ugera hanga ni minota 26 26. Yego. Urumva rero n'urugendo rutoya nje ndi kwinywera gake gake numva ikibitera. Ariko nkakenera kumenya ni kihe kintu ukunda ngaha mu Barundi kandi iki nkunda kurira nkunda ibiryo byo kwibarabara mu bwiza umuhanda brochette n'uburobe. Ariko ikibazo cyane cyanyuma kugira ndangize mbaho mwanya abandi bamenyesha makuru sa kumenya urekanye urakunda guhabwa amadil mu bihugu byinshi bitandukanye. Ugeraje kuraba nka hano iwacu mu Burundi dufise aba DJ bakaze ariko kuri wewe bikwigisha iki muri carrière yawe? Ikindi kibazo cyanyuma shaka kumenya mbe urekanye n'ubucuti bwawe nawe na DJ Zenobino twitege yuko uzokorana n'abandi ba DJ cyangwa ni Zenobino gusa ari we tuzobona? Nago numvishe neza ikintu mbaje. Urambwiye ngo ndekanye ubucuti na nago usanzwe ufise ubushuti? Yeah, DJ Zenobino, yes, he's my best friend. Uko uzokora wewe twitege yuko uzoburi kumwe na Zenobino cyangwa dushobora kuba turi kumwe na ngiye nakuvuga ngo team n'umuntu wese nsanze aho ari kandi ari muri career yanjye nanjye ndimo. So ni Zenobino abonetse adafite akazi cyangwa se adafite ibindi muhugije tugomba gukorana of course, cyangwa se hari n'undi mu DJ uri tayari ushaka gutwika nawe tugomba kuba turi tayari tugakorana. Nisho kibazo cyane ni ikihe kinsubirire wazize kujanye wewe urahabwa amadili bivanye no kungene uje mu gihugu cyacu cy'u Burundi ari aba DJ bakaze kuri we muri carrière yawe kikwigisha iki? N'urukundo ni nkuko ni experience umuntu abagiye kureba handi kuko no mu Rwanda turacuranga ushaka no kureba eske na hano mu Burundi ukuntu bimeze kandi ikintu mbona ngewe impamvu nabitindaho nuko u Rwanda n'u Burundi ni igihugu kimwe turi abantu bamwe. Nago rero tureba ngo wavuye mu gihugu cyanyu ngo waje mu cyacu ngo eske ngo turi abantu bamwe ku buryo no kubona ibintu bitandukanye biragoye. Twese dora dufite ibintu bimwe. Akadukora ku DJ hakunda kubonekamo abakobwa bakeyi cyane cyane ngaho iwacu ntaba DJ b'abakobwa tubona. Niki kintu wobwira na cyane ko bakunda kwitinya aho usanga bavuga bitandukanye? Niki kintu wobwira bamwe mu bakobwa babumva bashaka ko ba DJ ariko bagatinya? Abo ngabo bitinya sha bafite amafaranga ubwo iwabo baravutse ari abana bo mu ngagari nago urumva nkanje rero ubushaka umufungo nago ibyo mbireba jewe icyo mfa nuko nziko amaboko yanjye yakora amaguru yanjye yakora umutwe wanjye urakora. So ibyo kuva rero ngo kwitinya nuko abafite amafaranga kugira ngo adafite amafaranga nago yajya ku kazi. Briane aho nyene dushaka kumenya uri mu Burundi uvuye mu Burundi nyuma y'ikindi gihe kandi urongeye ugaruka nicyo kintu ushobora uzaniye abakunzi b'umuziki ndundi nyuma y'igihe bakwakiriye bivangene bakwakiriye ubuherutse n'uno munsi nicyo kintu gishaje duheruka hano sibyo nari mfite nago bisa navuga ngo nari mfite stress za danger kubera yuko twageze hano tuhura n'ibibazo nubwo nyuma byaje gukemuka ariko urumva twese twari twapanitse mu mutwe nago twagiye dutanga ibyo twatanze ibyo twagombaga gutanga ariko nago urumva kakantu ko kuba twarikanze hari ibintu karimise ariko none ubu ngubu I'm free bro. Yes, mwarikanze ariko ubu naho uje witeguye guterera. We nditeguye na panze ibyo ngomba gutanga na panze ukuntu schedule yanjye ngomba kumera. Ami Pro abimfashamo kuko niwe tuvugana umunsi ku wundi hano niwe muntu ibintu byanjye iyo nari naha ubinkurikiranira ahangaha. Turashaka kumenya muri evenement ya vendredi ni yagize mu by'abarundi bose muri rusange. Ikintu cyo nuko nababwira niba udafite amafaranga ntuza. Briane turashaka kumenya vendredi ko ibintu bizogenda gute? Bizagenda neza niba ufite amafaranga yawe bizagenda neza. Niba nta mafaranga ufite uje kuvumba ubu uzashaka hano. Briane kibazo cha nyuma ututanga message ku bakunzi bose bazoza kuri uwo munsi. Uri kuraza mu Burundi byizi kagenda bien uri kwitegura kugira ngo ufashe natwe ba DJ b'abarundi bashobore kuboneka hariya mu Rwanda. Njyewe ikintu cyose byansaba kugira ngo
ducollaborating n'aba DJ b'abarundi njyewe I'm ready for real. Yeah. Message ya nyuma cyangwa ubutumwa bwa nyuma ku bantu bose bari ngaha canke abarundi bose bazoba yaba ari ahangaha yaba atari ahangaha ubutumwa bwanjye natanga nuko mugomba gukura amaboko mu mufuka mugakora bro. STV, every story matters.